I holim na dingo ahi le cyber crime ti ahi cyber crime hi mi phalo ho kichip na ahi in tulai hi to bang mi phalo kichip na hi atam hle jing tan ahi hi chi cyber crime hi thil dei umlo ta ahin koichunga hlung the ahi ji in mi pi na sata a kichi the angai in ahi hi chi mi phalo ho thil bol hi lam chum chum a bol the ahi in ahin la tu ni hin e hol la a umdi set ho an se yu hi te khatna in hi chi mi phalo ho hin bank account le ATM card puding in mi azol jivin ahi amo hin mi account nei ho kom in account nu chu suma cho ding in a se yu vin ahi lo le ATM card u ga aman wa ding in a thu movin hi chi chu amohon gam chu ma dan lowa sumhol ho komin azu so nu vin hi hi chi to bang thil hi ki chat ta a hi in hi ji a chu hi to bang hi dan di lo hi ji in police case nei the hi ti hi heading a hi chule zapi in heading a poimo chu hi chi mi phalo ho ko ma chu asei bangwa ithil I account le ATM card chu izu ule sum chu ki munan tin a hin la police in a hin mat a zela the a hi ti hi heading a hi chule police case nei ki ti hi adi a simlai chapang ho dinga a career u susi the a hi zin kichi theya hi chimi phalo ho kom a hi sumhlom cha deina ji a ithil I ma pe do loading a hi ni na in sa pawin bank fraud phone call akiti in hi chi bank fraud phone call jong hi mi phalo mi hlem ho bank employee hi lo a hi wanga bank employee dana ki sei ho in customer account hack a bol nom ji uwa customer ho phone call bol ji ho ki sei na hi amo hi computer team a hi win hi ji chun amo dingin customer ho phone number nei chu thilha sa a hi pui amo ho dinga a he num penu le a dei penu chu ATM pin number a hi chule customer ho in agin chat theina dingun bank anna tong bank officer danin akise jivin customer ho koma ne ATM card aluitan a hilole asetan atha bol ngai ding a hin na pin number a hin se pi in lang ATM tha na hin bol pi inge tin a se jivin chuting le customer ho in ata sanun ATM pin number chu a se pi jivin account na sum ho chu amohon apet in akila jivin a hi hitobang a phone call hin bol ho hi mi phalo mi account akun sum kila ho a hiu ti cho avela ika sei ki nomun hezi a chu amho to bang hin phone call a hin bol uwa a hin thil do u adi a he num penu ATM pin number chu I sei pi loading a hi I sei pi ule I account a sum chu amho a hi jing ding a hin bailam ta a isumu chu amho ki chandiu a hi jinge I sei ma bangun amo hi computer team a hi vin tulai phat hi computer khang a hi to kilona bank zong computerize a hi tan hi ji achu hi chi fraudster mi phalo ho adingin account chu abailam hle in a hi a hin la customer ho adingin ki cha ding ima ampun aji chu I phone number ho le account number ho bo a head u achu I account chu ima alo thelo a hi in hi chi phone call chu ahung bol zong lew ATM pin number ho le thil dang dang ho ima I sei pi lo le account chu ima ti loading a hi ahi la he dinga pha chu hi chi mi phalo fraudster ho hi angol puvin mi hlep hla chu akinu a hi ji chun customer hon agin cha thading dol thu a sevin chule a he num uchu pot tho ta in customer ho adong jiwin benga na tongdana akisei jiwin customer ho in anata sang jiwin hi ahi la isei bangun amo hi benga na tong ahi puvin ahi puve ti hi haimil loading ahi amo thu sei chu ta san loading ima sei pi loading ahi chule I phone number ho hi amo ho dinga ni aha sa loji achu ke hin call puve ti ana sa lowa loading a hi hitobang thil su hi tu line atam hle jingin hi chimi phalo hola aching hle ovin chiji a hi chilang to kisaya hi mi zo si hi nasata a I aware angai na hi chule amo hi koiham a hi lole a hi naw he do aha sa in ami zonga ki bangpon a phone number zong aki bangji poi hitobang thil lo ta hi koichung a hlung the a hi ji in mi pi ho ching thei ta a ikiven diu chu thil poi mo ta a hi zapi in heading a pha kha chu benga pa nin a hlang pia customer ho phone call ki bol ji lo a hi ti heading a hi akibol na khat om zong le documents poi mo ji ham a hi ji in hichimi phalo fraudster ho bang a account hack na ding thil ho do na dinga phone call ki bol ngai lo a hin chule bol zong ki bol lo hi la hi bank akuna phone call bol apoi mo a hi le heading a pha kha chu phone hung ki bol na mun chu account ki hon na branch heading a hi hek hello branch a hi lo le hi chi hi mi phalo ho a hi nu ve ti gel do a am ho chu mo gin chat loading account hona branch ho chu ga contact zo ding a hi
ahin la iti ham khana het lo ka a hi chi me phalo hon ei hlep thla na a kha le ama sapen a bolding chu account I hon na bank branch a chu gachi ding thil dan bank na tong ho kom a saving chule gang ta account chu hol koi sa ding ATM card chu block sa pai ding a hi ATM card chu idei la tha apply ding alui pa chu man ta lo hel ding a hi achai na a mi pi ho ekivai la nom naw chu a hi le hi to bang mi phalo mi hlem ho hi bank na tong a hi pu win account hack ho account a na sum la go ho a hi win am ho chu downloading ta san loading ima sei pi lo hel ding ti hi a hi e